Saan ka alapdan? At sapay la kuma. Kamapakawan ng putlaan. Sapay la kuma. Tasubyan nakmatlaan. Tadyak kabaalan ama pukaw ka itibyak ko. Panagkunam ka di. Katsubyan ka pa ita. Tamasikugan ti babae. Anya? Ni Carla? Masikog? Talaga ka di? Adi mo sardigad ti anak ko, Remo. Nagawan matan abain mo. Nauli mo kan tibiyag ti anak ko. Iso ang mabalin ka di? Di kan umumay. Saan kan ngagpakpakita kan kwa na? Inaramid ko matnana. Day talaang. Tadyak mabalin abay-bayan. Di pa nagsikog na. Aniya? Amum amasikog ni Carla? Wanana. Nakaamwam? Kan Ella. Agpakpakasiak nana. Palubusan dak kuma amakisarita kan Carla. Nga uri apagbiit lang. Kunak mata pumanaw kan. Saan ka kadi amakaw awat iti sao? Kahit kulang nga makasarita nana. Talaga nagpuskol ti rupam. Saan da ka akasapulan? Kabailan may abyagan ti ubing. Tamang namnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Agyaman na Carla. Tainig ka nakitigundaway ang makisaritakan ka. Imbagak ang maudi day tuyan apa nagsarita ta. Ngam, sige, talaga ang maudin day toy. Ulitak manan. Saan kan tukuman nga agpakpakita no saan mo akayat aguraan katong palbiyak. Apayanas kan nga ilimod mo ti kaaddan anak ta. Gaputa saan ko nakayat tiriribok, Remo. Takdirak ti amin. Siyak ti amata si kugmo. Iso adi mo kung maipaidam kanya. Lading ito, Remo. Nunam namaam nga agsinubyan ta, gaputa addan anak ta. Nagbidot ka. Anya? Nalawag mat nga tantimbagakin ka. Saan mo kadi akayat abaliwan ta ti mangrugi? Buklan ta ti pamilya ta. Pamilya? Amangan no saan mo nga mo ti sasawam? Saan asyak ti pamilyam? At sa bali ang pamilyam nga awan sa bali no saan ati asawam? Ngum addan anak ta. Idinto adinak maipaayan iti anak ni Ella. Pangasin. Agpatingga di tanti amin. Apay, kayat mo kadi amabalod ta atwa? Kat agbanag to ang nakakaasi ti ubing? Anya ang mabalod? Saan mo kadi nga amo amabalin na ta apaibalod ti asawam? Napanunot mo kadi day ta? Ha? Carla. Usaram kumamot ta panunot mo. Saan lang aday tarik nam ti pagturayam? Tadin tumapasamak ti kayat mo ang mapasamak taaddan asawam. Ang kagurguran ako na Ella. Nang runa, tanaam mo nang addan anak ta. Ladingitag, nakaamiri sakon. Kan saan ko kayat atong palbiag nga aglanguyak iti basol. Iso pangasim. Palubusan na kuman. Pangasim. Kasyan na kuma. Siyak ti rumbang akasyam. Ipagpagapong lang iti ubing. Subliam ti asawam. Kat pasublim ti nasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkit daw ka iti pamakawan na. Gaputa, nadagsan ti nagbasulam ken ko na. Kangurunahan ti amin. Agkit daw ka iti pamakawan ti Diyos. Saan kong amo? No kabailag alabanan ti ladingit ko. Ulitag, maudin daytoy apa nagsarita ta. Pangasin. Maawatan ka, anak ko. Amok, anasakit tinagbanagan ti managbasol a relasyon nyo ken Remo. Mama, Ngam husto ti pangadeng mo. Saan amabalin nga agnanayon nga aglangoy ka iti basol? wan mama. Ipamay saktulangan ti pamatik ko iti anak ko. Husto ka. Kahit saan ka ngagdanag. Aging ga iti si bibiyagak. Addaak amang saranay kada kayo adwa. Agyamanag, tauray nagbalinak asukir kada kayo. Saan dak abinaybayan, mama? Apay kumaabaybayan ka.
Si kalaeng tinabati apakalaglagabak iti da iti papam. Kan kanrunaan ti ami, rebeng na laeng nga ipas ngay munto ti ubing, nga uray bunga ti managbasol nga ayat, taawan basol na dayta. Kumusta ka, Nila? Antohi, Papa. Nakaikadang akon. Nga niya? Nga umadayo. Tapno maliklikak ni Remo. Kat barang nalaklak ati pan nakalipat ko kankwana. Sa tino nga ron ti panggap mo, apapanan. Ijay Canada, Papa. Masaya. Naipagkakiti kabusat mo ti parikot mo, kat kunana nga urayin na kayo di. Uwan, Papa. Paasikasok iti travel agency ti papan ko ijay, iti kabiitan a panawan. Good. Kat kayat ko makasarita na yaari mo. Uray sa anin, Papa. Nalpasan ti amin kadaka. Saan? Naskan na makasaritak. Kat pangasim. Saan kan nga agsuplikin ko na? Tasakit latin nakam ti impahin nakin ka. Sige, Papa. Da kayo ti makamo. Mapan kayo, ngam kitaan nyo tirik nayo. Amangan nung umato ti BPO ijay, kat anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Saan ka ngagdanag, iha? Uray, at damot ti driver ko. Una yan anak sakit. Di pa nang talikod ni Carla kanyak. Isot makagapo. No apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi iti asawa. Isot makagapo. No apay nagbasulak. Kim apay at tinalikodan na. Ayan dagiti Karina. Nga uray anyat mapasamag. Kat saan kami ngagsina. Awan kadit karbangag. Amang iparik na iti pamatag ko. Iti anak ko. Ada nagtuktok. Ni nga tael. Nagsubli nga tamit lang. Mapan ko lukatan. Papa. Nagigtot ka, nakakita manan kanya. Kwa. Tiyamom ka di kitadag pa ilang jabron. Pasensya kayo iti lang nga nasang putan nyo, Papa. Sumrek kayo. Sanan? Amom ka di kayat ka pagsasawan, kayat ka kabilan ka pwede pa nang lipot mo, iti anak ko. Papa. Aramidik ko making katikasta. Nga maawan maghanap ko. Kan makita kiti langam, kat saan ati anak ko tinadadal, ta makita ka miserable ti biyag mo. Papa. Abak mo tilandok, Remo. Kasi kamot lang tinang dadaal ni tibagim. Kasta tilandok. Timot lang latin na, timang runot keng kwana. Mawatam tikat ko asawan. Papa. Pakaunandak ko ma. Aklunag. Nagbasulak. Nasaya at tamom. Ibagakin ka. Saan ko akayat ngagnanayon ti panang paspasakit mo iti anak ko? Isu nga ibaon ko iti Canada nga ayam di kabsat na. Anya? Kat na kay kadangan. Ang papa, kabalan ang mapukaw ti asawak. Nang runa kat tinalikodan nakmutan ni Carla. Awan, bibiyang ko! Ha? Abay, napanunot mo ka di ti posible ang mapasabak. Sakbay aliniputam ti anak ko. Papa. Gapulangan, tasan na ka ang maipaayan iti anak kastan tinarabid mo, ha? Pangasiyo, Papa. Urnusan mi kumati amin. Saan ko mga umadayo? Lapdan niyo ko ma, Papa. No kayat mo ang maornos ti amin, nagbalbaliw ka ang mamimpinsan. Tano ita, awan makalapad iti papanaw na. Katore siya. Saan ko agawinan? Tamok ti sakit asagsagabaan. Gapo itinaram mo. Anong Papa? Lading itak. Ipamay samlangan ti babaim, tamok ang naragsak ka iti sidong na. Talo saan ka ang naragsak?
Saan mo kumangin sakripisyo ti relasyon nyo nga gasawa? Anya daytoyan ang nagbanagan ti biyag ko. Daytoy ka din ti tusak. Ganabam! Napan kayo man kaya mo, iti ayan ni Remo, papa. Juan, nakasat ka ng yaman ta saan ko kinabil. Naibaga, di pa paano di Canada, kat kaya't nakakit dinalapdan. Ngam ko nakawan makaigawid king ka. Uwan, papa. Nakaikadeng ako. Sige, Uray katawan anak mi, ang makaigawid ko makanya. isuman. Into nagsubliak, ipagnak ti panakawaswas ti kasarmi. Nasakit man. Ngamday ta siguro ti kasayaatan ang mapasamak. Tapno nawaya kami ngagpadpada. Nagrunakan guana. Tapno may pamaysanan dayjay a babae. Ngam ko na nagsinada ka noon, iti dayjay a babae. Awanan bibiyang ko iti dayta. Ngam, ala, putno ti kunam. Awanan bibiyang mo pa'y kang kuwana. Kumusta ti panagpa-check up mo, anak? Nasayaat mat, mama. Okay mat aman a vital signs ti baby. Anadam ti bagi. Saan ka ngagdanag? Siya pa'y laeng ti makaamoy ti amin. Agan anos kayo ko, mama. Sana bale. Adamat basit ngurnong ko. Idulin mo latan. Nay magtulaang nga igatang mo kadagiti kasapulan ti baby. Kipado na launay. Uwan, mama. Kasi tinakunag. Siya pa'y lati makaamoy iti agpaay kadata. Naging bagay launay. Nalabit. No dimngagak kumapay la idi kada kayo. Saan akas to'y tinagbanagan ti amin. Anak, Ngam saan ak magkidingag babangi ang nagsigog. Tintula anak kunti pangibukbukak iti panawan ko. kasano nagsubliman ng dayjay arimo. Uray angat araramidan na. Sana ko nga agsublikan ko na. Nga uray iso ti ama ti anak ko. Nasaya at no kasta. Kas iti nakunakman. Saan kayo abaybayan iti ipas ngay munto nga anak mo. Nakasaganan ti amin. Uray kailangan ti aldaw ti flight ko. Ada pa iduang aldaw. Awan gaya. Malagip ko. Tinasikugat ni Remo. Kumusta ang man? Amwag man. Nupod no anak sinadan kan Remo. Hanggang sa bagay, nagsinadaman wino saan. Awanan pipiyang ko. Naimbaglaan. Tanadawat ko. Iti cellphone number na. Kat sapay lakma. Tasaan anag sukat. Ne, ada awag ko. Saan mat anak ka phone book? Amangan no number ni Remo da ito eh. Sa bali nga tati inusar na, ta naka-phone book kanyak kisigod a number na. Song bataklatan. Hello? Sino da ka di? Sir? Madam? Ni Ella daytoy. Kumusta kan? Kwa, nasaya at mat. Kumusta? Tisikog mo? Okay lang mat. Nasalon at. Good. At least, addan anak yo ken Remo. Saan ka ngagdanag? Inted kun tiwaya-wayan. Nagasat ka. Tanay paayam iti anak. Kagtay tati rason. Anang guliban na kanya. Tay iti kaano man. Saan ko amay paayan iti anak akal kalikaguman na. Kasta ka di? Ngam, nasaysaya at matlaang no maurnos ti amin nyo. Maurnos? Kalpasan aliniputan nak. Kalpasan nga insukat nak. Iti na kay paay kan kuanak iti anak. Ibaga kan katipod no? Ginupod kon anaming pinsan ti amin kada kami. Anya? Ngam addan anak
anak yun. Kan ulitag, nagsina kami. Tangay awan mat anak ni. Ngampun no ti magbagaken ka. Kasano nga ron ni anak yun? Kabaalak mat nga taabyagan nga oray awan ni Remo. Aniya. Wan, kat saan ka nagdanag? Iti oray ka anuman. Saan kun akayat ti makisinubyan ken kuana? Kasta. Sige. Sorry no awanon ti ibagam. Kastapay. Agyaman nak itiyawag mo. Bye. Anya nga ti panggap na taimawag. Lalapit akayat na apan ka no dapay relasyon nyo iti asawa na. Impatan kong awanan. Kanday tama tipod no? Anak, Patsyak nga iti panaglabas ti aldaw kat malipatak tumatlang tinagbanagan ti managbasol nga ayan-ayat mi ken Remo. husto ka anak. Agbalin ka kumaan ng tibkar para iti ipas ngay munto nga anak mo. Wan mama, kan baliwak to ti mangrugi. Ken saan ka apa-apektaran iti sawan dagiti tao ken ka kapoy tinagbanagam. Awan mo kabasol ko kadakwada. Kan awan karbengan da amang husga kanyak. Pudno day ta anak. Tilang apo na marso ti mangadang kanyak. Nakapagkidawak mo ten iti pamakawan ken kuana. Anya pailaang ti imaya. Pinanawan ka nga rudan iti balayta. Imay ka pailaang. Pangasim, Ella. Ikanak ko iti gundaw, eh. Pangasim, saan mo ko mapatuloyan ti pumanaw? Awan makalapad kanyak Remo. Saan mo ka di akayat? Tanawaya kayon iti babain? Tamok madlaan. Nga iso tiragsak mo. Agpada kayo anapatag kanyak. Ngamsaan kang agdanag. Nagupadan ti amin kada kami kan Carla. Tapat check ka di pay dayta. Itapay nga dan anak yo. Kadi adayta. Ti kinalikaguma. Ti maadaan iti anak. No kasta. Ipamay samon ti panangipatag mo kadakwata. Patyanak ko ma. Nabayagan nga awan kontak ko kankwana. Agpapanpay. Saan abasta may sublit ipanagtalik ko kan ka. Impaay ko ti awan kaasping na panagayat ken ka. Ngaman niya ti insubad mo. Ella. Pumanaw kan. Kat uray anya ti aramidam ita. Di nak malagtan. Nang runak at nakasaganan ti amin para iti panagplayt ko inton bigat. Ella. Saan ka kadi amakawawat? Saan mo ngamin amarik na ti saam nga impaay mo kanyak? Ella. Kat no agkita tantupay. Panawin laang ti makaibaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusto na. Anak ko, awan pa'y turog ko. Naglaing ka, agsay. Gusto na Apay, hindi mo mapasartin ka anak mo. Wan nga rod mama. Alaan nyo man kidni. Sublatan nyo man. Naan. Makatuturo ka kay din. Turugan na po. Makantaan lagayam ti kayat na. Aywanan nyo man nga rod ta. Iridap ko labasit mama. Sige. Iturog mo nga rudan. Ta ipaidak iti indayon na no madamdama. Ne, asino nga tati umay? Sika? Mabaling ka diti sumrag. Uwan gayam. Adawit ko para kada kayo. Iti anak ta. Nagkuna amang yag kakada kita?
Pagraba nga kamang sustento iti ubing, Carla. Lading itag. Kan pangasin. Sardengan na kuman. Di na ko nariribukan pa. Pangasim. Sardengan na kunakmat. Palubusan na kuman amaming pinsan. Ay, ayatan ka, Carla. Saan ka kadi makawawat? Kunak adi na kung disturbuan. Adda anak ta. Adda ka po na nga umasida kakang ka. Lading itag. Saan mo nga anak taaddan sa baling ama na rin? Kan saan mo nga apelyedo, ti apelyedo na. Anya? Wan, addan kasukat mo dito'y puso. May sa alalaki anang ilalakan niyak itilaksid tinasang anapalabas ko. Kan awan songsong batan na itibiyag. Saan? Saan ang mabalin nga da sa bali ang makaikot kan ka, Carla? Awan karbungam amang ibaga kanyak itikasta? Aywan gaya, saan ka di ako na mga ayayatan nak? Wan, amom dayta. No kasta nga ron, no talaga ngay ayatan nak. Rumbeng nga ron nga ipaay mo ti pagragsakak. Di naklapdan nga agayat iti lalaki nga ad-adda am ay kari. Kano ay ayatan nak? Patgam tikid daw ko, alipaten na kon, kan palubusan na kuman. Carla. Kang runaan ti amin, di na kuman riribukan pa'y. Arig na pinatay na kon iti dayto yung inaramid mo. Apay at tinalikodan nak. Ayan dagiti karim adi naktupulos talikodan. Lading ita krimo. Ngamdakal ti tubeng day ta akari, ta saan kan anawaya. Tilang maudi ang maibagakyan ka. Subliam ti asawan. Pasublim ti sigod a kinaragsak yun. No maramit mo day ta, naragsakak mo tan. Carla. Talaga na puskol ti panagrup-ro pati awanan bain alaki. Uwan, papa. Nga mala, patyag nga di panaglapas ti aldaw. Malipatam tumatla ang tinasama nagbanagan ti panagayat mo kingkwan. Aramidek amin akabalang amang lipat kan kuana, papa. Naita ti rumba nga aramidam. Nakay kadengamon. Di nak magawitan. Napasaktanak iti husto. No pa'y kasta. Saan mo ko mga isara mamimpinsan ti pusong may tinagan ni ayat? Saan ko nga mo, papa? Awan siguro. Iti kaano man. Saan akong nga agayan? Tawan matla ang serbina. Saan kung tumatla ang amaytad? Tinaan anay aragsat ti agbalin nga asawa. Ta saan ko matla ang amay paayan iti anak? Hila. Saan ko akayat? Ama ulit mananday to'y apagtang itibiyag ko. Amok na inulbudan naklahang ni Carla. Iti panangibaga ng addan ama ti anak mi. Nagdamag at kadagiti karubada. Ngamawan ka no ti amudang asawan. Tanaganak abalasang. Anya day tuyan ang nagbanagan ti biyag ko. Aglima sakit ti arak. Kit nasaysaya at payan. Numatayak tapno agpatinggan ti pan nakadusa. Talagang awanan pa inday ti atao. Aging gaita. Saan nakaasardangan? Iso nga ron nga inyolbud ko nga dan asawak mama. Nga dan sa bali nga amo ti anak mi. Kat awan karbangan na kankwana. Naibagam ti kasta. Wan mama, kayat ko amagupod amaming pinsan ti amin kada kami. Kayat ko nga agsinubyanda nga agasawa. Sapay la kumaa. Tagpatinggan. Kang runaan ti amin. Saan ko kayat amariribok to ti panunot ti anak ko? Intun dumakal. Sigurado asapulan na ti amana. Nung kasapulan nga iparbuk to anatayan ti amana. Aramidak.
Aniya. Wan, ibagak apinanawan na kami iti sikog ko pa'y laeng. Kat saan kong amuti ayan na. Lading hitag. Nudyak mo tong paltikarik, ken Carla. Nga maudin da ito eh. Sa anak tun nga agpakita pa Apolos kada kayo. Nang runa iti ubing. Tapnusan ang mariribok, tibyak na. Makasarita ko mati ubing, sakbaya pumanawag. Angam, saan na? Saan kun ariribukan pa iti panunot na? Ken maysa, saan ko akayat nga darum so amadi iti nagbaetan mi? Nagkapuman gaya mo dito ni John, Carla. Wan, mama. Di nagsarda na. Kat, anya nga rin plano. Ubing kapay, anak ko. Saan mo ko mga isra ang mamimpinsan ti puso, may tinakan ni Ayat. Mama, Di mo kunaan. Ani pa'y laang rimo, tilinaon ta puso. namimpinsanan ang nalipatak. Taim paay ko amin apanawan ko iti anak ko. Ngam karbangam lata ti agayat, anak. Itapay adakulan ti anak ko, mama. Saan siguro? Umdasan ti anak ko aliw-liwak kan pangipaayak iti pamatag ko. Apay, saan ka kadi arumwar, Ela ading ko? Saan manang? Naglamin di tarawar. Uwin na, winter ita. Uwin nga ron. Kat, kumusta ka na ading ko? Nakapag-move on ka matlaangan? Medyo manang. Saan ko nga mo? Adagun daway, amalagip ko, dagiti naragsak akan ni Tumi kan Remo. Sa bagay, maawatan ka matkit di ading ko. Talaga akasta. Puta, manumot atawan na nagdin na kayo nga agasawa. Saan ka di? Adon atawan din naglabas. Saan ko nga mo? Taad-dadi ka nito. Nga umagibas lata iti panunot ko ni Remo. Maawatan ka matkit di ading ko. Jak manam mo. Tauray kasanot gurak idikan ko na. Inot anagkulpa deta. Bayat ti panaglabas ti panawan. Anya? Tanakunak iti bagig. Anya ko matimaanak na ognanayon agurag. Mariribukan kanadagsin laang ti panunot ko mana. Iso nga italit ko laangan iti apo ti amin. Husto. Nasaya at launay dayta. Ang kasano gayam ni Mark? Nakitak ti kinapingat na nga grayo ken ka. Mana? Uray kat analmatan ti kasaryo ken ni Rino. Kuwa mana. Sa anak pa'y nakapangadan. No pa'y nakitak mo ti kinapingat na. Ading ko, sana dakas nulukatamanan ti pusom iti sabali nga aya. Ngam saan ama punas ti amak ko mana. Amangan numaulit manan tinapasamak kada kami kinrimo. O di, ibaga mamin ken ko na. No maaklon na ti kasasaad mo, o di nasayaan. Ngam kas na ko na kanyak ni papa iti na minsan. Tunggal lalaki. May isa kadagiti rason no apay ang mga sawa. Kat maadaan iti anak. Mabalin na pudno dayta. Ang kas iti nakunak ading ko. Ipudnom ken ko na ti amin. No talaga ngay ayaten na ka. Awaten na dayta akinapudno. Mana? Ipaay na ti ayat nga awan kondisyon. Sika? Uwan, papa. Apay anak ka umay ka. Kaya't ko lang nga kamustahan. Kan makidamag at kuma. Kan Ela no si Mang Pweten. Saan ka diya nawaswasan ti kalay sayo? Anya pa lang nga po. Pasensya kayon, papa. Ang maging gaita,
Saan ama punas iti panunot ko ni Ella? No kumalata adagon daway kat Kadanya. Ha! No ar-ara pa apam ngagsinublian kayo pa eh. Awanan. Tamalaksid anawaswasan ti kasarya. At dan sa bali anang ipaayan na itayat na. anya. May sa lalaki aman nakawat. Makaglon iti kasasad na. Nga oray sana ang maipayan iti anak ay ayatan na lata. Papa, Sana kaskin ka. Hindi nakman naawagan iti papa. Narukob ka. Saan mo ana panurot? Basol na nga rod no dagapuna at di na ka maipayan iti anak. Rumbang kuma na uwatam da ita. aklo nagtidak kalabidot ko. Puno, tarigagayan tayo ti madaan iti anak. Ngam nalipatam, saan nga amin akayat tayo kat matungpal. Tadapay lang ti Diyos amang ikadang iti amin. Maawatam. Aklo na. Nagdakkel ti bidot ko. Ngam saan pa'y mo't siguro analadaw ti amin. Baliwag ti mangrugi. Bumangunag. Saan arumbang adadaalag ti biyag ko. Gapo iti napait anapasamag. Aga pumat lang iti mading aramid ko. Padasak mo ti umadayo. Barang no, makapanak mo't lang. Ano, maaprobaran ti application ko para Canada. Aguray ka. Saan ka di nga da ijay Canada ni Ella? Kumusta kayo di kan, Papa? Awan ka dit panggapyo ngagbakasyon ditoy? Ang panunutig nga rod. Ngam kasaritak pa ni Nathan apanawak. Umay kayo kit din. Awan, umayag dita. Awan kayam. At ay padamag kuking ka. Anya tayo ta, Papa? Imay ni Rimoy di na minsan kadamdamagan na ka. Aniya? Saan nakakanupa yan nalipatan? Kad narignak akasla, kayat na kumangag sinubyan kayo. Anya? May salaan at agtagain tayo ta, Papa. Dinto pulos mapasamak. Imbagag pagkadeng, kada sa balya ng ipayam idayat mo. Anya? Lating itik no nagparbuak. Talaga anda kayo, Papa. Kat nadlaw ko tilitay kenkwana. Basol na matlaan. Wan, kadagyaman nakta nakailiw-liwag kamatlagan. Uwan, Papa. Nangruna kat andan trabaho dito apagpalpalabasak iti oras. Kan pangyaw-awanak iti napait napalabas. Nasaya no gasta. Sige, iha. See you soon. Bye. Bye, Papa. Masaya ang anak mo't iti relasyon mi kan Remo. Ngam di na impatag. Kan sinalimot matante ayat nga impay ko kan kuana. Nagbalik anar ko. Gapulaan iti bukod na apagraksakan. Imawag gayam ni Papa Ading? Uwan manang, kat umay ka no. Oh, nasayaat nga rod ano kasta. Ni, damot nagsarda nga logan ni tabatog ti gate. Mga noon ni Mark Dayton manang. Aw-awisan na kami ngagbuya iti concert. Oh, o di mapan kayo ha? Sige manang, pastragan nyo nga ron. Tag-shower ka ang biin. Ela ading ko, makita ka naragsak kan? Saan ka di? Arong ba nga kasta, mana? Ay katuwan Awan na saya at abanagan ti biyag mo, no pampanunutom laang tinapasamak kada kayo. Uwan, manang. Dagitoy kat panubok amin. Masapula na tibker tayo lata, amang saranget kadagitoy. Katagyaman na, tadamat ni Mark.
Dakal ti may tultulong na. Iti pananglipat ko kinrimo. Madamag ko manading ko. Ada ka din nagkinaawatan niyo kin ni Mark? Awan pahay, manang. Kayat ko pay, at tingitingan anaimbag tirik na. Naan-anayan analipatam tinaglapas, anak. Nagruna kanrimo. Uwan, mama. Ngam, ada sa bali aparikot ko. Adya day ta. Di nagsardangan ti may sa kadagiti napingat nga agrayo kanyak. Anya. Saan ko nga mo, no? Aklo na kwinusan. Nagkaryak ngamin nga ipamaysak lang ti imatang ko kan pamatag ko iti anak ko. Ngam, agyaman naklangan ta pinalubusan nakmatlang kan di na kun riniribok pay. Siguro, nagsinubyandan nga agasawa. Rumbang agyaman. Tanakalapsot kan itinadagsan abasol. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.